Tariki 13 cia mweri wa Januari mwakene wa 2026 mbitikire nkuwatiwe ni akirindeto cia Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa kirama na mitandao yote yokinyirire Facebook na kinya YouTube. Meru TV Kenya kenda witana mbere na kugwata yara yo karika Meru omya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya kinya nyuma ya kwithira kuri na athina ntere cia Tharaka Nithi nende aritwa ibethirite bakiumira na kumba kwithira bagita cukuru kuthoma irasi bya grade 10 arapange barabati na school fees batumbite kumba kwithira bagichiunkumia cukuru kunende aritwa iboretwe barabethirite baina kanya kawita cukuru bete bathome no tukithomo no kyo rubunguro na kinya barabanga batina fine ndi antu bawendi bubo iboretwe chumera no tiera na bayiro to bibi kwithira abikinyanira riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna. Arito bangire ya komita yari bamberete ko ripoti macukuru mwanya mwanya ga kaunti ya Tharaka Nithi amwe na kwithira kuri na gomo bamwe bakira chimika gotigwa meci kwaga bisi arake ari mwarimu munene wa cukuru ya secondary yari ya mugona kagitaga kwa mukira rito babaruse mwaneki auritia na barabarite munyaka kwibungana macukuru gwikira nene kithomo. In the history of our school that we've been able to admit over a big number of grade 10 students, and I'm happy that they have come in good numbers, in large numbers, so they can be able to fit in the society, so they can be persons of good morals, of good studies, because again our school is strongly founded on Christian morals and values. Do not forget where you have come from. When we come to school, we put on uniform to make us the same, to make us look equal. But never ever forget where you have come from, because we are coming from different backgrounds with different challenges. My desire is that you work hard to go back home and make your home a better place than it is today. To support your parents. Iwarira shari na baba kinyeretia na baba kuthina mbere na kugwatira kithomo. Mani merire ni mathome matigane na maundu manthe nigo mwana avote guchiri ngurudi yake iria yendaga. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna. Rais William Ruto na chumirite na kumeneria baraba kumeneria na kuthumbia mitaratara kana mibongore yombete kwithira ikiretwa ni thirikari na muno mubango wa nyota kiwa mubango nyota yotira ntukimbithi bakumba kwithira bagite na kurukiba kwithira bagichikira ngwe bai bongo ararombete ya siasa bareke kumba kwithira bagikira siasa kirimirandi boti mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma. We must not politicize everything. Naona mjama mwingine hapo ule wa 40 years anasema mbona president ameenda kupatia vijana 22,000 sijui 50,000 hiyo ni kuhonga watu. Mimi nataka nimuulize my friend, sasa wewe na unasema ati hiyo sijui 20,000 sijui 50,000 itasaidia vijana na nini? Ati ni pesa kidogo. Sasa nataka nimuulize jamaa wa 40 years, wewe umetoa pesa ngapi kwa vijana wangapi in your 40 years? You know? And unajua kuna watu wanaishi in utopia. There are people who believe 50,000 is very small money. Yes, it is small money to you and maybe your children, but it is not small money to these people. Hawa watu wanajua vile watafanya. Ni kweli ama si kweli? Na wacha niwasaidie. Let me read for them a verse. Zakaria 4:10. Yes. Zakaria 4:10 inasema, do not despise humble beginnings. Sindio? Hapo kwa 50,000 kunaweza kuanza biashara. So wewe ambaye unadharau 50,000 kwa sababu ya siasa duni na huna mpango na kama ulikuwa na mpango better than this one and you have not implemented for 40 years, how long is it going to take you to implement anything? Ni mnanielewa mangwana? Yes, we must compete in this country on ideas. Walikuwa wanasema hata nilisikia juzi mwingine anasema ati huyu Ruto awachane na mambo ya housing, sisi tutajengea nyumba wenyewe, tunataka Ruto aanzishe viwanda, vijana wafanye kazi viwandani. Unajua such leaders, they don't understand the connection between housing and industry.
For you to do housing, you will develop huge industry in cement manufacture. You will develop a huge industry in steel manufacture. You will develop a whole construction industry that will hire millions of Kenyans for you to run the housing program. So they cannot connect. They don't know the connection between industry and the housing. And that is why Kenya haijasonga mbele, because tuko na watu ambaye sitaki kusema sana. Aritaba chukuru ya maraene ya muingi ntereche ya mbi bethirite bekulukira kaita kakao muntu bravo tumetane ndeba kedra nende kinyama thomo yategwete na mbere buraku batina no ntubo wagibore chukuru buratuma bethira beka matandowe kumamichie ko wendu nende hiya kakona kete wero nyuma ya mubunge wa gishigo mbunge kikumba kwithira kibenjira kithima kya rwe chukuru ntu bravo tumete arimo achiari na kinyari tobacho kyankatho muno bakiwa nende ana bakethira bena kanya gakeya kakuthoma riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba. Nabo alitani akali na aturi na alitoa basukuru ya maraene ere ndene ya thiru jine ne baumirite na gukena gukunene nontu bambo wira inji tukeni na skulu iji ne thirikari inene igwatanirite na mubunga wa Ruteruru ura wikenya ndani kele. Mwalimu munene akiaria na coketie nkatho nyingi muno ke mubunge wa Ruteruru ura wikenya ndani kele nontu bwa kubenjira mbou iji ire akuga ne banoketie mirigo eminene ya kugura nduji o amwana gutakagita kanene muno bagita gutacia ruji kuntukura ja mwese ni asinzite skuru no uranya na buraba rutumira bara kamdaru na ngarlons na mwana kuma kunduko mpeketoni anangele ni rui nani almost 6 kilometers akamandeta rui. It is a very big relief to the learners and to the teachers, to the school at the lunch. No to magurira lunch. To na relief. Kiri msimu tuka durano. Na mbele to na relief to asanga. Biasa kura ruhi. We are lucky. Nabo arimu bakiaria kinyabone bagwiritwe nontu nande skulu yao ne twikite ya green kinyakethira iri Rwanda nontu ne bombete guciandira intobira bikuoneka ja sukuma spinach na intobinge bibinge o amwe tumare ari toneka ndene ya Rwanda akari ibakathite itagaria riri na njira inene. Ito swageria mwesimiwa kelenkatho nontu bo tuturira ruwe area yetu ya Malaene na ito tethekete muno nontu bakwithira twatacia rui kuraya lakini thai tukumba kuyukia rui ukue na irutetete tinya kikurima kwanda sukuma cietu na matuma na ito tetheka muno na ito kuiboya mwasimu akilea tharimwe sana. No ito kuromba tuongele pipe nikenda ruru rwetu rumba kukusa kuma kimbwa hole tukinya na nturene cietu nikenda babate gumbo kinyila na ruri bomboronera kue mbere buruka ngucokera murungu nkatho no ntubwa kwithirwa atwete kanya kwithirwa tukirita ngwe skuru iyi kaitene kala twina mubunge okuthikiria antu na ushugulikira antu kuringana na mahitaji yao mbere burungu kimwire ibwega kabisa no ntubwa gutega ana ba grade 9 bari kwithwa bakithoma retina kimuti lakini thai na twakire kirasi and we are grateful na murungu amutharimete na mbere kuoleliana bau na ritho kiao uwe nakyo oyele tukaiboya Bruno ntubo turombera rui skuru iturai na thina erui inene no turatura kura rui 2500 per week 5 liters tank kendana at least bona ro kunywa lakini thaya na bayero kunda batura bakaina ruo bakaithia mantu ya manene kuringana ora rui ringite ndene skuru kone ndia wikwira mheshimiwa ndani kelibwea nete na mbere otulobira into kuma ke President Ruto ke mwaka skuru iyi the Nyaweri Center of Excellence nonto kaiti it is a growing school ne kuleta kuringana na population ira turari nyo last year neto nyo thai no katwitite twikura neto kuromba ete na mbere otolele na ritho rya kiao watolele tikenda na atwi tomba kuthithia mantu ya mea
onto skuru etha itukumba kwanda matuma ya tionekana ndwanda twaandite sukuma twaandite miti kathumba ira twaini antu ba KWS na bado no tushirikiana tukuromba twite na mbere ushirikiana na ofisi ya mheshimiwa Kile kenda tumba wita na mbere kendenya mathomo yetu yeta na mbere ya yukira no tunoka yete ya yukira kuringana na tumite na aturithai murithi wa banki reportera Meru TV ku majamirigo ni ya Igembe maraene athiru rujine kaunti ya Meru batwangire tune uspindi wantereche no thimenti bijekene ya Bruce Kyalo bachumirite muthenya yo na kubwithe kiatho gya kuinga mwakire njire mwe ya ukungwiro karibu rabonekete a Meru na gara bachokete nkatho kiri mwingi no ntubotiro karia ibwithirite bukioneka Meru bone nyuma akinya ya rutheni rothiongu kwithira kwina ukari na mwingi nende gwatwika bagethirite bakaritwe bura kwagirite riboti ya mwandiki wetu Wande Tomutugi wa Kiambi. Maabitha ba polisi gituo kinene kia Meru narua ni bathithite mambura ja gucokia nkatho gukenanira na kuinga mwaka kiatho kiretete amwe sekta mwanya mwanya njurio mwingi aria ucipindwa no thimenti ya Bruce Kyalo augite kiatho giki gitingithithika kagita ka thigungu kumana na kibarua barari nakio gia gukaria mwingi. This Thanksgiving party or India party would not have been marked during the festive season simply because our officers were very busy. With me here, we have what we call the background of community policy. We have business leaders, we have the clergy here, we have even the border management here with us. I want to in a special way to thank the community, starting from the business community, the clergy, and all and other stakeholders for making sure that the year that was a success. I also want similarly to thank our officers who gave their best during the year 2025, and as we approach and get this new year, we expect that we can better our best. As you can see, with this teamwork, we call it social partnership from the community and even from our officers. Now with this strong team behind me and the officers seated there, I can only assure you our security within the CBD and its environs, it is guaranteed. Sekta ya biashara wamwe na ukamati ni mweshi ya sekta yukari mambure nejaja bakinyeria bata ya urumwe na ngwatano kire ukinyaniria ukaria wakati ya Christmas na New Year. Security imekuwa sawa hapa Meru, so again kujumuika na kuwashukuru officers ya kazi mzuri ile inafanyika pandi hapa kwetu. Na tunaomba Mwenyezi Mungu 2026 tulinde tukienda mbele. Usalama imekuwa mzuri. Tunaona just the way bwana sub county commander amesema last week kulikuwa na hizo vifaa zimepatikana. So on the ground there is a lot which is going on. So tunashukuru hiyo team hiyo iko hapa sasa hii inafanya kazi nzuri. Tunashukuru sana. Kazi tunafanya pamoja, tunakubaliana, hata issue ikiweko especially kama sekta boda ni sekta ambao ni ngumu sana kwa area zingine, lakini ukikuja kama Meru County imekuwa rahisi sana, especially kama CBD hapa ambao tunakaa Mount North imekuwa rahisi sana kwa sababu communication tunafanya kila kitu tunakubaliana, hata kama issue iko tunakaa chini na OSPD na OCS wake na maofisa wake na tunafanya kazi na tunaelewana vizuri, na ndio unaona hata accident Meru County tumesipunguza especially kama Northimenti, na hata hii wisi wa simu kwa sababu ya kuelewana na kushirikiana na OSPD na maaskari na OCS imekuwa rahisi sana kwetu. Ni Ndeto Kinyainyiritu anene rwangirwa kanisa na itwithiritwe twina ngwataniro injega ya aturi twirombaira na twirombaira nthiguru yetu na county yetu ya Meru kende karabwega ithirwa ina thiri na irio nkuga Psalms 127 yeriuga
nja iria itikaritwe murungu ni utheri baria bakaragia na itugwatanirite na ofisa betu bokaria na turi nthumba cia mwathani twaromba mantu jau jonthe tukona thiri ndene ya kaunti yetu ya Meru. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti, Mbeita Mutugi wa Kiambi. Mwana kinya tongire kumantereche yembe ibore tu chumire na kumba kwethera bakithikira kiriro kya ntubura bati uchumba baraba inturere na muno thaira arito ana baba kwenda kuthoma bakomba kwethera bagechumire na utwiko tethukire bona njira ya utieri bakona kithomo na kinjiro tubibu kumba kwethera abikinyanira yete miarie kwa endo miario ya muthomi mujukene ikumantereche yembe ujekene ya muteora chumirite na kumba kwethera gechirutaniria na utiera na baraba tu uchumba iba kwethera bakiwata kithomo riboti mwandiki wetu wanthe tokome mutia. Nkayo na nyinyi cia muzio etere kutecoka wa mwaka muthiru no Stephen Yetari kuma nture kithia kia kiego ya ntobochio gembe South Nora mbaswa ne kukia wibia tumire anabaro mwesukuru riu ni kinyete matone ya wibaswa na wibia wento mwe wa ingai na muntu wendiwe okumenywa ya Njoni Mutea ura witakaune ya kururete kiege South Kiobunge noro yukitie anaba obacoke cukuru na arauite na kibunguri kiawe abatirithia mathomo ni mwanka bakinyile bira biongwa bairererie kuotorone twalusire mwene musiyo na ndatumana na ndikwira kwina batu tukwira emathiko itugire tugathomethiana na riu aria twiye tuonye yara tuwire tutenda na bungi bombu bakua bantu wengi bari mathikone na ibaibirwe ende rwari muntu abatigwa manto na kabwethi bonto deya kenda tubona manto ya to promisere manto to promise tukomba na tukubwithia ku toira twekawirane na tukwerwari yo tukinyita ndene ya ntore ya githia anchenge ndene kewe ya ntubochwan kenda wirane bura mweshimwa John Mutea kiunga ombera weka aombane kuyuria iba bio kuona rware na baba yao badongomi orere uniform mauku na bakapwethirwa kila kitu kenda benda na kithomo kio na skuru ya Ura River Primary aranchenge na ndena ama atiana babona kithomo bakagira so tutete mbere atukawana ibeta skuru bathome boya nangaya batethie ana baba tora wekirwa mawira na yatakinyanira yocokwo cukuru ni atongeri bakisiasa iba mukiri ni mwarimu munene murungamiri o cukuru ebariki ya Ura Primary urokuwa ankwine boya sana nondu bwa Mutea kureta na ba cukuru ba musiari uyu kuma githia mwana omwe ari grade 3 etete grade 4 arari 3 mwaka yo 2025 aretwa Doris Kawira unwa wetete grade 4 uwo ngi aretwa Agnes Kaweria etete PP2 na kwina kange kanunu ketete mbebe class aretwa Dorothy Kangai na tubara baba ingi weshimiwa na tubara bonde bomba kuthira bakiromba kura na tubara be utongoriane ibombero ku surround yantwa ba bomba kuthira bakiromye proposal nyingi muno na bakiwa abura bakomba kuthira beshugulikira family ye indi oni kwe untu bomubwa kawa ukya kuthira kibi ya kuroma kirianto kana ke ground kimbario onyanto burobu na buroka bwija manto kana bashugulikira nyana barabati kana babethiria untu fulani kabanyo tiwete nonto yongwa ilana ke murungu ni mwitiko na yuyuye kini ya kariba nture barabakurie ndiwe abete na mbere wikinya mucie yotora cia thina na ite yakwe kuthira ubonge musiyo yinindi mno na utiote kuona endi mtu ediora kumba na kinya tukendelea utethania tukumba na no twire bangi isani baba kwenda tutethia beye bendelea utethania no musiyo no tuyani nyoya nyomba kinya bia kuria na kinya mama mwene musiyo tekae na level undira kuona intobia utekirana baki aboya mno lakini
batu mantu a skuru itwambiririe na ana bao abakenda kuthoma bakathoma mwanka na abakenda itukuria antu bao endi bubwega butonyera bubwithe mathithio ntu ya John Muteomba kubwithia ya wiki ana ba skuru ana babone antu aya mama na kinya musiari mwene musiyo akonerwa antu aya kulitoro ntuku cionthe bandu rethareta loreria akaomba kinya otethia na ba na itethia no toro bobuka kundoma Nkera thai tukuromba endi bunge bankoro enjega bauma skuru tutina kumama pe batwagire kanyumba ona ya kumama tukawibwe na kirintiwe mwekuru ina wana bani yai Mutea rore akonaniru ya kathurumo nontu bwebwithirire ke ona bionthe birenda nthi ngai aromunenkera bio Bamote aurara ile ona nambote ya musui wasipindi tare ananjo keria na babatu na high school tuete aba nenko ai bato begefamu na bendele na bana una bakumithie mote ana ai kumithia bangwira aritire na bato na bone te yake ya mote ana nkumu na nenya na baite bena nkumu ngirengi no tabu ya bizetie ngucokia ngatho oringi ni bwega no bakuthiria mugekuru uyu methori akayukia twana tuno ntuito twirekithia na baba ingi batwirekithia na tutaigua kiao twiya kumuretera kinyaga mutu lakini no ntobwa kiao kia murungu kia kuringithia mutano baba Mutea ni akwa na nkoro ekwa tecoka nyuma na ntiwa kanywa kenda ngwiria Mutea ni murungu kwou itugwa murungu atharime Mutea na atu no tuba mawe ya abwithia 2027 tugethi atu mubangirete bubweja no tubora abwithia muntu asogairwa nkatho no tubwa ya bwake Nkiripotera Meru TV kumembe mbeta wakome wa Mutea na riboti mwandiki wetu wa Ndeto Komi wa Mutia kumantireche yembe atwigira gatanta kanteto cia Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa kiramana na gucogera nkatho muno bokona kanya ko tuthia tereki mitando yetu yo kinyerere Facebook na kinya YouTube geta kuraya no tukwina mibango kathombere kwamba kuthira ikuira yoro mubango yotetemesha uretiri ni murembo gwetwa Impress Uzi bari na ndani the drain